Ira ama ira ina ira enoni zoaya moroi bastudia Sunderman maowai ra ama ina fefu ya ahobu. Ifuli faluka ita baacara Suar Sunderman edisi khusus. Lala gera era bau hosebua baba maane rancangan khotbah ba minggu pele 5 bawasi 2 ngahene adola ene. Ba minggu daa no persiap ke sebagai narasumber sila beli bagi ke keda ilmunia ba rancangan khotbah are ya ada Bapak Pendeta Tuhoni Telombanua PhD dosen ba STT Sunderman yang menjadi narasumber ba edisi sekali. Yahova Pak. Ya bisa kabar Pak? Kabar baik. Puji Tuhan. Lau ira ama ira ina lala huhu ba minggu Fele 5 bawasi 2 ngahene adola ene tehare moroi ba Luka fazasiwa ayati dola walu irugi zitelu ngafulu a ene. Fatole tabaso daromali andre da tahonoga dede da talau mengandre. He amal lopalangima si soba zorgoyawa sila abeli-beli nda aga ba ri amei tana fenau maandre sawagele pororogema aga tera-tera fe fumbuala zino fagena ya aga bazi sandrohu fa aurima. Ia daegei amal lopalangima matoen raga badangame tera-tera ya aga enonime zedena mau persiap ke rancangan khotbah ba minggu tanggal fele 5 bawasi 2 ngahene adola ene. Ufaubo raga tera-tera genonime Bapak Pendeta Tuhoni enal fefu hadiani persiap kenia dalam rancangan khotbah are tola tefatuna tola tefaema kera pendengar bainal fefu ni persiap kemare tola tobali hobu-hobu dan tera-tera tobali famola kemi teme bazoro goyawo baya dae denan raga mabaso daromalime pahobu ya khema daromalime andre ina tobali sulu bahaga balalama badai nono Yesu Keriso no manganden raga iya duhu ira ama ira ina dau baso keda Luka fazasiwa ngawasi dola walu irugizi telu ngafulua ene sebagai lala huhuo ba minggu tanggal fele 5 pawasi 2 andre. Imane ke data romali lowalangi. Ban meno ietu huhuor andre baso mato walu bonyi ba iohen rafetero Yohane Yakobo mei bahili mangandre. Ba me mangandre ia batobali mbabania baafusim barunia humaga. Bahizaniha darua zifahuo huo khenia Moze ba Elia. Mola khemi vamagira la fatune lua-lua lalania nifaluania dania ba Yeruzalema. Bamanuke unda fetero bametokea ira bala ila la kheminia abaniha andre si darua siso badae khenia. Bamelaheta ira khenia dae ba imane fetero ke Yesu. He samahae bada ezi sehinahada bat dama fazehinose telu sambua kheu sambua ke Moze ba sambua ke Gelia. Le ila veta hege hadia vehedenia. Babare vehedenia andre basola wo ilume ira ba atau ira me ira baha bala lawo andre. Basolis si otarai lawo andre imane onogu dae ni tuyugu mi fondondongo khenia. Pameterongo li andre bahate Yesu ni ilara bale hede-hedera le hadi ia la ombaka baniha gofu hae meluo dae hadia ni ilara. Ule jemane wabaso taromali lowalangi ba ia dae masofu ke Bapak Pendeta sebagai narasumber bazi malkande kira-kira hadiah ni basoda moroba Luka siwa are ngawas dola walu ofeta zitelu ngafulua are hadiah mana gama kaita man la fotoi latar belakang mengenai surah ni basoda are megepa. Ya sawagele Pak si fefena uwa mogunda taila ba turia somu sodede ni surah Luka adre ya. Tefaema ia ke Teofilo solachem ya. Teofilus yang mulia
te faema aputera de fifitu siwabulu aifa keriso. Ada geluahania eluahania me tesura zura adre banuania keriso sanima sura adre ewa ekhadio felo ba situnia te faema ba niha keriso sitenga niha Yahudi. Jadi orang Kristen yang berasal dari non Yahudi dae zanema sura adre ba melo dae ya no suira ba abu dede ba aragu-ragu dede ada bere me razo melo de ma Kaisaro ba Roma e de Domitiano bagina te Domitiano adre faluha ba makau ni hakristo sa bele ada bere me ya ia samesa ibali ia simane lo walangi ba la fasidro na dunia ba panua sekebuah misa ena la sepa na sabua no roda da nyazila di mana ba a dunia ba paluha ba makau morike zamater da sabua zi faluha meroda ba no sabua no roda da dia situhu ya yadre robalangi ada situhu yadre solahemi bama hebisa. Iranya keriso le la sepaya. Dania ba faluha so ni tibo ba de kizingo so ni labe ba gurunga so ni bezi ni fakao bada tana ba ania. Bazita paida hewa iba ni hakeriso sitenga ni Yehuda te faema zura adre basuso i jemaat si faruka ni Yehuda. Nah hada zalua ki baginete me la tema zura adre bohou apetera de fiwalulima ibe fareta swalo ba agama ba Yahudi so te Gamalieli hada faretania dozi ni Yahudi solo keriso si tobali ni keriso ba la efat halifusa. Jadi he niha sitenga niha Yahudi he niha Yahudi faluha ba makau. Tema fa makau da zi faluha me inete te sura zurade. Na adre dania me la tema zurade tu resu musodede ni sura Luka o musodede raua. Te aroi rababa mati hana me te fatuna si dudu wa tenga Domitiano lo walangi no i Yesu Keriso tenga sola khemi ya pakai dan da ba perho se denata posisi ba me mo Yesu bahili ba te fola khemi na bahiza dania ta ila va fabu i gohite de lo walangi tenga simane Domitiano solo hila khemi na Yesu sodrei la khemi mui bakulidana da kamai huta solo hila khemi forma sodrei la khemi na adre berda meno me la tema zura Luka adre batobali fangaroda dera va Yesus itu lo balangi sino siona rezoruko sino mui bakulidana ba bavangeheli bavangorifi esikulidana. Nah, da ada ni foto amakhai tamala tar belakang zanema suradre ba ber dureso musodare to bali aro ira baba mati kalau balangi ba ha Yesu Keriso ni suno ni folkhemir. Da gamakhitania da gamakhitania. Oke, jadi intinya bahwa fanga-aro de depanoni Keriso meloda ba bela tema zurade ba poinnya mege bahwa na Domitiano mege igohi lahemi na Yesu Keriso irei lahemi justru ya jadi hula mana ka maksud modri lahemi rio narimana sai faza sar faza 2 ya
tubuh bakadra, Ya. pada aroma ofeta dania refa. Betul. Lau soal pa mengenai gama kaita latar belakang zura ni basoda RMG. Selanjutnya ada gangosisila matafsiran Luka paza siwa RMG pa ayati dola walu irugi telunga fulaene ina tolat tobaka badededa gangosisila zura re. Sekisiai dai pa ba mokuna mu osisi berfakaiti mekino balatar belakang ya. Ya. Ngawabihede niwania ba ayati dola walu. Meno I etu huhu adre. Ada ba iberke da elohania so ngawabihede so huhu nia fatua le tesura ayati dai. Ya. Nah, hade ia da so do bua zalua morifuri. Na tabaso bafazasiwa nga wafelewalu erugi dola rua. Babada dania te faduhu ifadua fetero me isofie suhani hadra odoad. Ya. Ba ifadua dania fetero ya uke mesia on ololangi. Bahiza dania I ifadua ba itenawa berme yopaha va makau seda na faluka ia ba iwa Yesu te iwa fetero te baida adra dania heta ege satana. Ya. Na ba ayati da ela yopaha va makau seda na ita ke Yesu. Da ni wania mekeno ba meno I etu hufu adra. So do bua hufosi no ifalua fatola da. Ya ia da si dua zui ba Luka siwa dola telu irugi dola fitu. Hadia manela la nitere babolo Yesus. Syarat-syarat mengikut Yesus. Nah, redanya iwa dozi solo ya yang mului refania yang musitengaga ia ba yang mu rao. Fulu iref. Nah, elohania sanaralahi Yesu bafaluha wa makau simane sifaluha Yesu. La tibaga simane sifaluha Yesu. Labunu simane sifaluha Yesu. Ba apai yo pakau ba ayatida dania ba bangalositelu goy dania ba esusugi ia morui bangazimate tebai ialani ia faamater. Nada. Adra dania aifada badala tesura Luka fazasiwa dola walu irugi fele adre ba tebe duhonia mo amakhaita ba tefolahemi Yesu bahil. Nah, da zifufuna. Si dua sinangya ila wa meno avai ifatuna wa makau. Jadi da zimukuna taya tatengoni bahadia zalua. Ifatuna wa muya bahili. Da ni tuna bada. Ya. Muya bahili. Tatu musofa hawa bahili. Memang badrodong Israeli hili adre bagofane wa baurira no nahinahia sahuli dede duma Mose ezo itema goroisa ya bahili Sinai. Dania ta ilagi bisa gelia ba pengalaman bahili. Ba hegidania me idana manahai ia. Na Mose bahili Sinai, Elia bahili Horebi. Da. Ba badrono Israeli Yerusalema la tetida hili Ziona di mana Allah berada. Hili Ziona. Da dania ba na iwa badai mui bahili ba metromana uhitedede mui mangadra. Mui mangadra. Elohania ba no ila Yesu ba lala ni terenia de lala wa makau ba fe amui bahili mamalua falukata fahuhosa mafangadre ba vangadre hadia ko itede de lo balangi balala ni terenia. Tahu dania ba ya itaria lawan sa fe amui bahili da pate fola khemia no gisabua fanga aro
Jadi semacam meminta kepastian dan kekuatan. legalitas tentang jalan yang akan ditempuh oleh Yesus, yaitu jalan salib. Ya. Tapi menarik dah bahwa bangawala zifaluha pun ibe duma-duma Yesu mangat. Ya, betul. Tahu. Heno muila ba makau bah daya ngawala zifaluha maka bui olifu duma-duma ni be Yesu mangat. Tahu penalo pala. Dah hal si dua. Si telu daya daa nata osisia ba ayati si 12 siwa irugi telu ngafulu. Asese la fotoi da transfigurasi. Trans tobali, figur ya sosok. Yesu me sedang mangadruya ba itu na ba jura dures musuda ni sura lukadre ba tobali. Tobali mohaga ba nukhania afusi jubah ya. Itu asese la fotoi da transfigurasi. Ba da teila ila so da telu ira ya ia Mose ba Elia. Muguna taila ua hana ba bersosoba nofu da hava Mose sei ni zoroma ba hava Elia. Fakai da eba ada da na Mose kan solohe oroisa Taurat. Taurat. Ba Elia sanalahini sama nabi. Batrono Gizraeli, kitab suci itu juga hanya ada 3. Pentateuch, Nebiim, dan Ketubim. Pentateuch ya ia Goroisa, Nebiim surah-surah Mama Elea, ba Ketubim surah-surat umum. Nah, sifaluka ke Yesu bagi yang ilatadra, baya ia Mose Foma Elia. Dahil sapwa alua transfigurasi eluhania bahili adre te oromae va Yesu adre ni folachem. Te folachem ya. Nah, itu ya. Bahiza zi moguna taila va famolachem Yesu le faifa ira ba hadeni wa bayati 12. Hadia da ni faduna ba bahwa hosara. Ya da lala ni ternia. Lala ni ternia. Ba mazui dania ni faluania namu ia ba Yerusalem. La ada ni lada namu Yesus ba Yerusalem dania oya kisahnya tapi berpuncak ya da la itu hukumannya la forefa bahili kulokata. Nah, jadi ada sedena iwa pada wa transfigurasi atau fa'amolachem Yesu le faifa da ba lala va makau ma jalan salib. Nah, bahwa sada baya titu fasarada songa wa behede si moguna taila ya da lua lalania. Fede ni oguna ya da Exodus. Exodus ada ni ila da Exodus Mose. Babange heta irano Gizraeli moroi bani osavuyo. Kata yang sama Exodus ni oguna ke Yesu tapi tenga ha babange heta irano Gizraeli barebaba raba misirai teramo ribada Exodus babange heta ni hagulidana maafefu moroi ba yosabuyu horor. Nah itu. Ni ilada hai bisa transfigurasi da mafa molacheminia ba tefahai ba lala refa hadeda ne ia ni tere Yesus. Nah, natarahu ke da elohania famolachemi Yesu ba hili le tebato hadrike hadezalwa ba hili. Justru lachemi ba fada itete moroi bahili numalo badraso. So lachemi
tobali saner lalaref. Ya. Nah, itulah transfigurasi dalam pengertian Kristen. Dan dari faba mekino ke Domitiano. Ya. Sangat luilah ya. Ya. Untuk kepentingan Diri sendiri. ena la baliu ia simane lovalangi. Ya. Sedangkan dae sino lovalangi sola kami justru irei dae mui badraso irei hili a simbol dasabel. Ya. Simbol untuk vangorifi osikulidan. Nah, dae ia zitelu zinangeta ila ba vangosisio taromalidai. Si Efa tafai gia dai ni faha. Ada zalwa khada ni faha sama nuku. Mer. Ya. Itu ya. Mer. Ba avenada ni ameno tokea ira. Ya. Ba avena lawa ba. Ai. Laila la khmino mege. Ya. Ba ada ni wa veter. Data hao nose. Tenda. Ya. Tenda. Nah sisuh na hiadadri. Pamakau format na sisuh. Ya, dah. Nah, jadi ada zaluan na memang si mer ni hasanukau. Ba iwo baya titufatelu. Le ila wataheke ada behedeni. Olifu ya hade ya izino iwa Yesu. Mekeno ba fatua le huho beroda. Ya. Fa sehi ni ukania fa ohab de ni era nia I hauge tenda I hauge nahia ba o masih mentori ya. Nah, bada edania te botohi bada de rani fahao hade ko itu de lo balangi ba Yesus Kristus. Hade ada edana tewa wa tinga tori bahili. Tenga toroi banahia ni anggap da fa oha de. Tenga wangotomosi fetaro. Tenga babangalui tui. Beriwa miki basa buah ke basa buah ke da ena usodui. Tenga. Nah, tenga da ko hit de vate fola khemi lo balangi ena babangalui tui bangalui fetaro bama babangalui fa oha de. Nah, hadia te faduhu va Yesu adre ono balangi I habu iralavuo ba moribalavuo adre sovehede ya ono kuda ni tuyuko banaya be ono kuda ni omasi na fehede ni tuyu bada mo amakhaita bahalewu ni tuyu lo balangi bahalewu fangefa fangeheli fangefa ba fangorifi bavangorifi doziniha fefu soi da va fai huluka foma matai ya na ba matai o duma ba hai bergeberhamo elonia nga utu geberhamo atafik ba silsila ba nga utu na baluka lu ofeta kadamo ada go itu de ba ve amayes bagulidan tenga hadre ke batrono ke Israeli ba niha fefu bagulidan. Nah, ai fada avena itu huga dania mi fodrodrongo khali. Nah, da eji penting ba kunci bada ya da bervanukau bale ila vetahek. Ba dania avena te opokhara bahwa tenga da ko hitade de lo balangi ena toroi ba hidup senang, hidup bahagia di dunia ini dalam konsep manusiawi, tapi justru roi da babang opaka turia bangot. Nah, penting si bai da na tafakai mekino balatar belaka. Hena si faluha ba Macau. Ni akeriso meloda. Ba boy mo guna hudra de dera buda dera ber memang ya ira noni fola kami so ete sekeriso bahiza fa Macau adre tenga hukuman dalam arti fa Macau ber Yesu tapi justru panggilan babang opaka
res musudada. Nah, Ya. ni ilada ba numero fa ba numero 5 si afuria ba ayat tidak daya da fehede mi fotodrongo khania. Hada gelwah. Si dunia sabua kidai ba masuki ba dadara hadia niwa ba luka siwa nga ba dola teru irugi dola fitu no meke. Daya da vasanara lahenia faruha ba makau la tibaga la bunu. Bahewa bazita paida te arogi dada bawa tenga afuriata ba makau tenga afuriata ba amate berme mena dania Yesu faluha be mena te susugi ia bangalosite mi fotodrongo kheniada. Tapi sekaligus mi fotodrongo khenia elohania mi ba mitara lahenia mi falua fefu hade ia va mahonia. Inti pokok si afuria zeda namua badae ba jadi dengan demikian tengah turui bahili hizai moi badraso mutohu ke babang opakha turia bangefa bakazoaya ta Yesu Kristo baya ia ni forefa ba ifuli dania mauso mena ia ia na iwa mi fotodrongo khania Boi mer de demi, boi olive ami, before the wrong. Ada dana vai ba ayat sefuria balu hide rasai. Minote upakha kharahadia dani bago hite de be amu Yesu to bagolida. Ya kang osisila banatarahuge iya pa. Ena awak ba khadravoda ba ila usi ba ube badeso unengaval. Ada dapat. Si fefena meno ifatuna Yesu va makau sedena faluha badani launia mui ia mangadre bahili. Ya. Ada. Si dua bahili ada alua va atevua. Transfigurasi nomege te fola khemi Yesu babaluhata khemoze foma khe Elia. Da. Bahiza nomor 3 elanya ba nomor 2 bahwa Yesu ada no sola khemi. Tenga solo hila khemi. No sola khemi. Bahiza ohita dada ya ba nomor 3 va te fola khemi Yesu bahili fa khai balala sedena iter ya ia ve amoi ba Yerusalema baba nerlala fa Makau jalan salib. Siapa? Mukuna muila da berme manukau berme mer dra ni fahau badani lada o masi ira ba malua famola khemi fauma famasidro tedra ma ose olifu ira halu famatenge ba fanaga famakau berduria sumusudad ireke mekeno ba lui ila vetahuge adeni wani da numero 4 numero 5 na tarahuge ya ba tekau ni rani faha baba mododrongo ke Yesu sino ono lo balangi ba mododrongo ke Yesu sino ituyu lo balangi baba ngeli ba baba ngorifi ba adre berda nomor 1 muroi hili adre nahia siskhini wanome ke nahia sami amitede muroi da nahia famusodede moi badraso babangai halawani. Rahu-rahu moroi bagang musisila maba tafsiran perhuat. Lau so pa jadi no ifaihaga bapa megeso rahu-rahu gang musisilare. Saya rasa sangat jelas ya. Ada ni fatuna bapa mege terkait gang musisila ba ina da to bali bahan kera abuda sohalo gidania ba pangosisil lala huwade. Sitelunya pa mengenai ni basodare ba luka pazasiware mege abu asidola walu irugi sitelunga fulaeno kira-kira hadia gangi renuania ni haleda no fatuna gangosisila bapa tapi kira-kira ada renungan apa yang menjadi renungan dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya Pak. Si fefena uwa
muguna taila va minggu felelima pa siduare la teteya minggu estomihi. Ya. Eluaha nia babadodo kusidunia nahia saro. Namu haleba namu baso zinuna fitunga fulasaranga watelu. Yo bada na nahia sarodra ugehegu nahiagu sawateku. Na eluahania bamiku adre te aro zamati wa hayesu zawatu sidruhu solakhem tenga faabul kulidan tenga razo kulidan ba mahade ya zitubali ve etanubu tenga harato tenga lakhemi tenga toy tenga fetaro tenga anaa zitubali nahia saro nahia bebe saro hayesu dawa zifufuna ber avai miku da avu sae aifa felelima pawadre hari rabunia te berege rabu abu rabu abu elonia itertede vamalua benertede vamakau dan nia kiriso gai bai seger ulidane ba alua masa sengsara dan berkabung gitu ya, dan puasa. Panahate de bangavale zile faudu bazo masilo balai. Nah, da zimuguna taila. Fakhai bada evisa ita enasi duruhu aro ita baha Yesu zawatoda adre itete ba berhuhoda. Hadia ni ilada yeda si nomor 2 ba nafaluha itanga wale wa makao. Fangarengar. Faluha wangehedreke. Na si manene kerisoluono. Si manene falua domitiano hera. Ba mahada yamana norodede kabuladede panuane keriso. Ba ifahau ita Yesu batenga ha Yesu. Dania haba oya rasodeniai ba kufanewa penuane Kristo sejarah gereja. Ternyata doa adalah kekuatan iman. Nah, eluhania alua gama kita sisehi kelobalan. Mu anofuli ia bangabal zifaluh. Jadi di segala perkumpulan-perkumpulan hidup maka langkah pertama tanyakan dia. Doa. Ada dan iwa Martin Luther ma'khdaa me dona dan mo ia ba rafe me dona la hukuia ba ianggap wa simane faoya buluzaku ya wa ba nomo ba oya vanadai kuma afukha ba berme oya se vanadai kuma khe ba oya ginut ba bangat doa itare fa be itedai si budroma khe akhale mangadu. Dan justru Yesus mengadu bahili dalam ketenangan berjumpa dengan Sang Bapa. Nah, hal kedua. Tengah mengalui mambai badu kuma. Maya soba makau curhat ba Facebook, sosial media. Apalagi saya ya dah. Ya falu khay bangko ba yang adu ke ba Facebook. Tidak. Tetapi mengadu. Da zolifuni ha bagi itu. Betul. Fangadra. Da zi kedua. Tobale ang renua da. Si telu muguna aboto ba da itania keriso wa atul no falu khaita no te folahemi ita. Balo balangi dadra no lo balangi ni folahemi. Tapi berhuhoda te opakha bahwa kemuliaan orang percaya itu tidak pernah lepas dari penderitaan karena berita salib. Jadi adanya bagian ada sesuai istilah teologi kemakmuran. Nah, itu ya. Teologi sukses. Seakan-akan
sisuki mana, kesuksesan mana, pada mana. Tidak. Bahwa justru juga teologi salib itu menjadi sangat penting. Dah ni, tapi ohitede da fefu, ya da fangefa, fangheli ba fangorifi. Nah itu. Da zi telu basi efa kayaknya tobali angerenua ya si moguna muhaukamu angeraka bagina tare fehede boy mifer. Beratu ini ya da mur dud. Ya, betul. Ba mazui nomor dud ber no vai teologesi ia bangavala ko masih dud salua bakulidan. Olifu ia lovalangi. Olifu ia ko hita dud hanava te kauni ia tobali samati. Ada berda tobali angerenua boy mifer ireke ledanya lawa khada lui ila hadia vetaheke adani wanya. Da. Nah, si afuria ya da ohite de babogau ni samati. Tenga ena toroi banahia sami ami. Tenga ena toroi bahili si manedra veternome ke bada tau ke khada nose tenda. Justru murai hili musawat raso simbol damai. Ya. Zona nyaman jangan dipertahankan. Karena dengan itu kita lupa bahwa ada tugas. Mikino no ikau ni drani faunia ifatenge fatua le berwona sa fatua le fosate sitelu mifuri mengutus para murid 12 murid. Nah ada boimer dud. Mauso ita ba olifu ita ba yaitare no te kauni baba nureke tu reso musodede tu rebangefa karena murid yang sejati turun dari gunung untuk melayani dunia. Tapi supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi angerenua sekaligus bagaimana kita memuliakan Tuhan yang adalah mulia itu, maka muliakanlah dia dalam hidupmu dengan cara tinggalkan zona nyaman, layanilah umatnya di dunia ini. Nah, kangerenua si 5 dai batolala ya Lazaraini saya irabu da sohalew na lafana huhora hebisa mikeno zinangya fatefadania ba huhuo mifanada. Oke, so gangerenua ada apa luar biasa memang terame ba keluar dari zona nyaman da apa. Ya, memang untuk keluar dari memang gak nyaman sekali. Le nyaman. Tetapi itulah salibnya. Ya, berjalan salib jadi itulah kemuliaan dan salib. Ya. Ina kangerenua dagai tobali kangerenua ada ya ba tahala ia ba tafalua bapa urida memang susah ya menjadi orang Kristen itu nggak mudah, tetapi bagaimana kita memberitakan Injil melalui buah-buah ada. Oke Pak, terakhir dah mengenai zinota Pororongo SMG mulai dari latar belakang, tafsiran dan tera-tera renungan mege si haga ngabala zinoi pahaga bapa. Tetapi dari secara spesifik dah terkait tips dan trik ya. Kira-kira ada zitolai bagi ke bapa ke da sohalewo zangai halo bala balu hari Minggu tanggal 5 Andre, kira-kira ada sih tolala persiap ke tips dan trik dalam mempersiapkan khotbah dalam minggu ini Pak? Ya, tatua beli menotabotohi megeno hadega makhaita hadega ngosisila ba hadega ngerenua no sabua fanolo raavoda ba vamaan huhu ya. Ba tatu molo irasai. La fana huhu si manisito ele famerege. Ba malua famerege ade oya lala zitola mufalua tola mu berege ia fauma famotohi teimikunomike estomihi va nahia saro ba dia na reha saro da mufakhaiba ba mula khami ba
lala va makau malala refa ni ter. Ada berme ini mai minggu sengsara efada. Tola goi va merga adre muhalo ia banga vale va makau si faluha penone kirisu ia. Ya. Lah? Betul. Avena dania mu botoki badada hadia bahi visa zamati va nauga fa makau tenga simane Domitiano nomege tapi visa Yesu sodoi la khami luha va makau bavang heli bavang orifi tola da na tola goi na asesela foto ya pendekatan ayat per ayat ya tola goi da va merege ya ia mekeno meno avai itutuna huhunia kan walungaluai fada eluanya ituna hadia ia zino yopakha Yesu me isofu hani hadrao bai fada me yopakha lala niter baba tobali ni faham tola da na eluhania famerge wodre ya oya lala niter sitola la faluera avoda si lele ni tuna ku mikono telu te miko ba mazui berege fa mangabalo ba makasi faluha ba mazui molo taromali ayat per ayat la fotida avena si dua ba moroi ba merege ba avena fanurek ba vanurek da khadravu da enoni no auha ber megeno no la ila hadia kango sisila betul bahadia gangerenua. Nah, la faana ai huhora tatu molo panuan ya keriso ezo melayani rafa bebe yani betul. Bebe konteks dan ada berdagoi lala huhuo bahenga ba behede ba atu saya famaan. Nah, ba sia furia saya fodruhe ba fodruhe da ufeigi bakana iravuda enoni la fasuki mekeno bui mi fer mi angad mi roi hili zona nyaman omike nah badadanya ba avena sai fodua sia furia ya nistanda badada nistanda badada balomikuda 2 Tesalonika sarang ava fele 2a na te fola khami de zo aya ya itadre ba khami bah bisa ba mola khami no mege tenga vange hotel Atul. Tapi meninggalkan zona nyaman. Tobali sa modorong tarumay lumalangi. Tobali sa modorong ke Yesu. Bas tobali sa nurei ke turia Yesu. Ula zimedepa voduhe ba ganunewa mekeno nalafana dan hora iravoda enon. Lapa sawagele sekali lagi sawagele fefu wa kesediaan Bapa kembali narasumber ba edisi kali daa ba enagoi fefu hadani patuna ni fehaga zatu ada mege ba lala huware na tobali berkat bagi pendengar khususnya kerabe maswalewe sedona mangai lala halo ba minggu tanggal 5 pausi 2 ngahene adola ene untuk selalu mengingat ke Bapak Ibu dukung terus kami dalam mempersiapkan rancangan khotbah daa dengan cara yang pertama subscribe bagi yang belum subscribe, komen, like, dan juga share supaya semakin banyak jiwa yang diberkati melalui acara kami ini. Ula zimane zitola mafehage ba mafuli mawawai rama ina fefu ya ahovu.